Sebab gigi saya jarang. So gigi saya dia tak tersusun, so that's why saya nak pakai braces lah. Sebab satu, fast respond lah daripada WhatsApp, memang dia fast respond. So kalau saya tak faham, saya tanya pun memang cepat lah reply. Doktor so far okay. Doktor memang explain lah kat kita pasal kita punya gigi, and then dia fahamkan kita lah bila kita, sebelum kita pasang braces and then after kita pakai braces. So doktor memang okay lah.